Pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. I danas igramo Clash Royale. Ljudi, danas otvaramo klan chest 10 od 10. Skupit ćemo ga mi za minut, 2, 3. Ali moram da pozdravim cijel moj klan. Pozdrav za Mike, Ivanix, Wolf, Hog Rider, Shonek X, Dare, Tony 03, Bojanče, Vekija, Aki Boss, I'm Blue, Shadow, Stojić 1, 2, 3, Pavle, Bejadović, The Joker, Reaper, Obama King, Lexa, Grandik, Taliban, Pavle 04, The PvP Gangster, Cheater, Itachi Učina, Tober Pro, Svemirac, Fantom, Aceton, Christian, Stefan, Messi, Rale, Dale, Vasa, Leštanac, Waterman, Merehu, Night Player, Aki, Bandit, Anđela, Marmu, Nikola, Matin 1, 2, 3, Platni, Neša, Cosmic Warrior, Mete Savić i Sloba Sila. Ljudi, ajmo mi da odigramo taj jedan, 2v2. Da pokušamo. Ajde, daj Mega Knight. Zato nemam Mega Knight, ali zato ima Lavu i Sparkija, koji su dobri tenkovi. Ne fotka zvuka, ljudi. Ljudi, pitajte u komentarima da li ja treba... Pišite u komentarima. Da li ja treba snimiti... Da li želite... Ja sam rođena sam, jedina. Dobro, Dunja, sad čutimo, ovo nije tema klip. Ajde da uništi Lava Paps, bravo bre, bravo Lava Paps i legend. I jao ne. Vidite, bilo je krmača, samo priča da li ima nešto da se jede. Nemoj za ekstra. Ajde, beži Dunja. Dunja mi samo smeta. No, bravo zakači, bravo Executioner Bog. No. Ne. Da li, nemoj da zakačiš prinčezu. Da li neće da zakačiš prinčezu? Bravo. Činiš toga. Da li ne možete da uhvati princezu? Ode princeza, zato mi rušimo jedan tower garantovano. Kako glup, nekad. Bravo! 1, 2, 3, 4 udarca ekstra. Još minut do kraja. Nemoj. Ovdje ćemo. Brate, jebeš budalo. Bravo. Pare, ništa. Da li će otići 2 kule? Ajmo obe. Ladno će otići obe kule, majstor. Bravo, majstore. Ne, kako nisam zakačio princezu? Ljudi, kako princezu nisam zakačio? Wow! Kakva ekstra odbrana, ljudovi moji. Wow. Sad nas ne puste, trebalo bi da nas puste. Ja bolje volim uvijek da slašim i zato sad ima neki kao tamo na neke crtine što se oni delu kao nešto creepy i ja nije plašim, ovo se stalno plašim. I ja mislim da je vreme da otvorimo klan chest. Vidite. Silver chest smo dobili, stavit ćemo sa unlocku. Da, vreme je. To, hvala. To. Ajmo ljudi. Idemo. Da vidimo da će biti legendarna. 16 golda, 10 bombera, već mi ide loše. Nema ništa legendarno. Ništa legendarno, ljudi. Ništa. To je to. Od ovog klipa vidimo se, pozdrav!